emakhaya belela bazothelela umgqoselo babukele emakhaya bekelela yona ke ingwenya enhle eziningi nje babukele ke namhlanje ke sibhalelwe la usisi wathi ucela sikusize siye kumuntu ababesebenza naye kudala owamthembisa futhi ukuthi khona la ezomciphisa khona kodwa ke babukele ke nani niyazi anginamani ngene ngamani ake sinikele khona babukele ngicela ke ningakhohlwa ukusubscribe ne-like la Ngiyaphila madoda. Singangena. Sifuna ukukugcotshela. Kwenze njani? Wasungena abantu engabazi. Kwenze njani? Ngiyabona ukuthi angibalekela. Kwenze njani? Mina kade ngifonele eThanda. Hayi, ayikho into angifonelayo yona. Mina ngicela imali yami mina kuwena. Ngizocela imali yami nje kuwena. Kancane nje sicela ukuthi sengize ngiyayidala ngizela ngasemsamo ngoba ngifuna ukona ukuthi ngiserious ingakho ngizela ngasemsamo. Kwenzekeni? Hayi, ngifuna imali yami. Singahlala phansi. Nala ngihlala khona ukhombisoba ngaphela kade sikhuluma. Hayi, ngisifunele indlela, ngisifunele indlela. Ngisifunele indlela. Mina ngisifunela ngithi indlela. Ngiyabona ukuthi ukwenzele lokho ukukhuluma naye khulume kahle naye ezifune. Usazothi ngimenze isilima ngifonele eThanda. No, thina fethi imani no. Phela manje thina sazi ukuthi kwenzakalani. No, bafo indaba ungakhulumi nani imbuzo. No, ayikho mina nje Ngicela phansi. Ngoba bengifuna usizo mina kubona. Ngoba ngiyabona ukuthi uzana amadoda akho la endlini awuhloniphi ikhaya. Uzana amadoda akho la awuhloniphi ikhaya, awuhloniphi umuzi kababa. Dotolo, hayi we baba, asike nawe. Okay. Ungahlala la. Yini ngiyaboshwa ngo. Kwenzekani madoda sithini? Ngichazele ngifuna ukwazi mina madoda waphela. Into esasikhuluma sibabi kwenzeka masisokhuluma sebani kwenzekani? Mina ngizocela imali. Ngizocela imali yami engakunika yona. Wayini wena? Ayikabi. Asike nawe. Cha, into ezochazwa la mina ngizocela imali yami. Sisi. Ngicela imali yami. Angazi ke mina ngicela imali yami. Ngizocela imali yami wena. Ngoba besikube ngifonele 3 times. No, phela lalela mfethu. Uyabona nje njengoba nigwavumulana nje kanje. Understand ukuthi kwenzakalani. Cha, ungenza isilimi inkinga yakho yena ungenza isilimi. Cha, akakwazi ukwenza isilimi. Uzongena ondlovu ngene ekhaya. Kanjani? Mina inyanga ngalinda singani. Ima ngo. Uzongena ondlovu ngene ekhaya. Cha, mina inyanga mina ngalinda inyanga engane. Mina ngalinda inyanga engane. Ngodlovu uyenzela ntoni? Hayi, cha, udlala ngami. Wenzela ntoni? Ingakho ngidecide ukwenza kanje. Ngiyabona ukuthi udlala ngami. Wemfethu. Before nje sesiye phambili. Hey, ngixoxa mina indaba uzongena yinika anganginikezi yona ukuthi uzofena abantu bengengibaleke ngoba ngimfonele ukuthembeka yazini njengoba futhi okwesingaki kade ngamlinda phela ithuba ukuthi sichazeni istory ingwenya mina edlezinye ngihamba nosisi njengoba umbona sifike naye la uthi ucela size kuwena sizomsiza ngale nkinga abhekene nayo ngokuthini wakunika imali wena awuzange ukuthi kodwa ngicela ukuthi kube uyena usisi ozochaza ukuthi kwenzakalani ukuze understand the story sisi ngicela uqala ungangena emlomeni ngizoyichaza mina intenze ayikho into engazongena emlomeni la phela cha njani imina phela kufanele ngikhulume ngathi ngiyabhala ayithi ngifuna ukuthi manje kushuthi ngithathe iside yabo mina khuluma ngesikhathi sakuncenga yini wena usheshe uthi thatha iside akho mlinde wena khuluma ngikhulume ungeze uthi ngithini awukhuluma usungena emlomeni hawu ngoba kamniki isikhathi lo muntu ngangisebenza naye fine ngisebenza naye eShoprite le ku Street okay msebenza sobayithu mina ngiphelelwe umsebenzi mina ngiphelelwe umsebenzi because waye umuntu ophezulu vele engimthembi ngimcele ngithi mangabe khona la kuvela khona noma ngingasekhona lapha eShoprite ngicela angisiza angazisi ubhuti wathi khona la engikuvela khona ngicela ukuthini ungivale ngo 1.8 okay fine washo yena uthi 1.8 awuyikena kodwa mina ngawunika yena mina
sengimlinde kuphele ngicasa inyanga esi-8 le mina ngilinde awuyibambe lapho ibambe lapho ke uyabona ke manje uzwenza ukuthi ngahloniphi okwesibili ufike ekhaya ungihloniphi kanjani phela ungihloniphi ukuthi ngangimali aletha la ekhaya ubungazi ubani uhlele la ekhaya ngizothi noma sekufika abantu bezongilimaza la ungenza kanjani into enjalo phela mina ngakuthela kunabantu engizothumelela ungayibambi ifoni ngifona ngoba mina ngazi ukuthi kwenzakalani uzochaza into engekho vele uzothatha ngekho kanjani ngoba beningifuna ukuyakuphika namanje ngiphika ini ngoba akathanda njobe sechaze besifana ndawonye nosisi lo yabo usisi lo ngimfonelile mfethu yabo uyabona ukuthi wenze njani hayi futhi ayikho esowenza uma ezoqamba lalela ungazongiphamisela ngifonelile mina last week ukhuluma indaba ey'nyanga ey'ningi ayikho loo wena unginesinamba eziwu-2 eziwu-2 imali yakho uzoyithola sesiyazi kodwa musizongitholela kabe ekhaya phela imali singesimina ngisengiyela kwabakhulu bangiphela kuze nawe wakungena baningi abangena ngakutshela futhi labangena uyakhumbula uyabona kusaqala ukuhamba manje ngakhombisa mina osisi abawu2 lapha nomjito oyedwa ngakuthetha umakhelwane wami ukuthi abe ngiyambiza sasemsebenzini okwamanje ngabe uyena ozongifazela manje bavezwe lona manje usahambile usesipana ngicela ima ngakhombisa naba sebesebenza ngabakhokheli nangenza ukuthi imali yakho ungayikhiphi base ukhala ngamisa ngakhombisa uproof yalokho manje siwenza lona urong mina imali ngamdepositela uyambona mina ngakuchazela kahle mina ngangibona ngidepositela imali uzongikhombisa mina ngase ngikubona ngoba lokho ngagcina ngisasebenza nawe mina ngase ngikubone wena yabo lo sisi lo hayi angaze ngikubone ayikho lento angaze ngikubone njengoba ngize ngihamba ngathi wayifunela wena abambi ayikho wena into osayi-attend yami wangibloka yonke indawo angaze ngibloke mina ayekho umuntu engiblockile la mina akekho noyedwa yabona akekho ngabe ngiyakuthola efonini ngabe ngiyenza ngale ayikho lento mina sengizwile futhi wena unaneyikweletu ubalekela abantu wena ingakho nayenzo ayikho leyo nasasebenza izinto ngenxa yokuthi ngizofuna imali uyabona into ekucela nazali wena la into ekucela nababa mase kuthiwa lo mjida akayi nomsebenzi uyena bezongifakazela ngizocela imali yami ukhohlala kwami mina ngizocela imali yami kodwa lo 1.6 awuphelelanga kanjani mina ngine-bank statement eshoyo ukuthi lo wabo 1.6 imali ngine-bank statement ngicela ungilinde uyakhumbula uzuthi wena u200 uzobuye ungifakele wona isizathu phela sokuthi bafuna ngifonela kaningi kanje nangethi kugcwala imali ukuze sambe ayothola lo msebenzi akazi angifonelwe ngizomkhokhela imali kodwa mase ngiyibuyisile ngoba ngabathethi wena abantu bashoda ayikho lento lalela kahle ayikho ungazi ufuna ukusondela kimi ayikho nje lento engichazela yona ayikho lento esicela uma engezwe kanje cha ngikho into engizelalela ukuthi ungesilima namanje mupithuba sethu usaqhubeka nokwenzisilima inkinga yamfethu mina shuthi njengoba umuthi ngeke ukwazi ukumlalela nje shuthi ayikho phela esizele inkinga ungenza isilima mupithuba naye achaza kade ngiqale ukuze mina ngi-understand bafuthi nina kashahle nodade nale mali engakunika yona ngangiyithola kanzima mina bengingasebenzi ngithola imali kanzima ngizina lakho ngikhokhela ngangikhipha kanzima waleyo mali usisi ubhalele thina ukuthi size la size sizomsiza ukuthi umbuyisele ongokwakhe akalwi na usisi into ayifunayo imali yakhe
Angithi wena uhlulekile ukumtholela umsebenzi. Kodwa into wrong baba. Uzongiqambela amanga uthi 1.8. Kodwa wazi kahle kwa1.6. I-bank statement izokusiza ayikho lona. Wena kaphoyikhokhelela abanye abantu. Mina kwazi ukukhokhela imali ephelele. Akwazi ukukhokhela imali. Azangikhokhela imali ephelele. Wangisendela i-bank account yakhe. Mina i-bank account yakhe kwi-bank statement ingasho ukuthi uyi mina lalela ngo wawena uyangikweleta imali angithi lapha ima ngicela ungilalela kwalapha ozoqashwa khona ngithi ngoba ufuna uqashwa indawo kwalapha ngakho 1.8 wathana uzobuyisela mina mase ngikufonela mina 3 times mina nganika imali yami no 1.8 mina ngizothola abantu mina ayikho lonto esho labantu bathalele mahala ngoba ngiyazifonela abantu ngizotshela amanga ingoba wenza bebona mina ndizela ayikho into eshoyo wena ayikho baningi abantu mina ngibengizofala lo mthetho ngibatholela ukuthi ngizokuna imali yami ngoba izomphatha lalela ke sisi uzongisiza nje ngemali yami lungile uzoyithola imali yakho kodwa ngicela ungilinde mlinda fethu anginayo imali kwamanje fethu ubezoyithola udade u1.6 wakhe u1.8 angwazi 1.8 u200 wathi angigcwalisele wena uzonikeza mina ayikho leyo nto yazi athi mina nongangithembi ukuthi uzothola ngamfonela razo akazange azayenze yonke le nto mina ngaze kwabona mama isikole yakhe akazi wabona ayikho leyo nto mina ngakhuluma nawe kahle ngakhuluma nawe ayikho lento angaze mina ngizengileziphupha wena imanje wephethu njengoba usisike umuzi ukuthi manje into asekhala ngayo okunye lokunyaka angisafuna ukuningi usekhala yena nje ngitholile mina sengizocela imali yami sengitholile umsebenzi ngizocela imali yami imadoda phela manje ke into ezothiwanike le mfethu ngicela abantu ngawo sengimlinde kakhulu ngibele ngimncancela uyangiblocka ngama calls zakhe uyablocker mina njengoba esezokwenza mina umqondo njengamanje kade mina imali ngiblockile ama calls why kungathathanga enye iyefu yamafoni ungasawakanzi wena ungasawakanzi ama calls ayikho ngeke ngayibona lengazi ayikho neyodwa ayikho ngeke ngayibona neyodwa ayikho labantu ngihambe ngabhaliwe lalela labantu ansisabanye abantu wenzela ukuthi uzwe ukuthi ubani lokhuluma labantu ongizela nabo asekho isidingo sokuthi ngizele nabo kumele ngabe uze wena ngethwa ngikhuluma kakhulu wena ngikhuluma kakhulu njengoba ungiphamisela umoya manje kufanele ngenze njani ngiphamisa umoya ke uyawuphamisa nje bumile kumanje uphamisa kini uphamisa khona noma ngabe ngikuphi mina nginamsebenzi uphamisa ngemali yami inkinga ngoba uphamisa kini imali lalela imali uzoyithola ngiyangitshela mina ngawuthola kanzima ke mina ngawuthola kanzima lo 1.8 amadoda akho noma anginamsebenzise nalokho ubekela ngiphume ngihambe la kini awuthule uma wengenza ngicela ungilalele makuthuma job guludela nje ungena endle ufika awuthiwa khona uma wengenemla bengizobenze njani ngizekena noma ngizekwena ubuze kumina idili yami nawe manje ayihlangane ngoba khona izinto azahlangane nasikwakhona into esesayenza ayikho into esesayenza mina ngizokwenza wena wawuzokwenza nokunjani wena ade vele ukubona akulungile nginathi encane uyibona abithi-ke kukhona ke lokho imali yami usungichazela itoreni imali yami Sane tesa qabana lo uyazi ukuthi noma wengane kanjani ikwane wenza lokho ukuthi noma wengane usukwazi wena imali yakho ungayifuni sonke lesikhathi wayifuna imali wabona bengizama ukufonela ngakuthona emafonini ayikho lonto uzibe ungangani ayikho nje leyo ayikho lonto uyaziba lo uyaziba lo uyanozimba mina kade ngimfonela lo muntu uye lozimba mina ayikho lonto mfethu ngicela ungilalisise kahle lo sisi very ikhona into esasamukenza ayikho cha musubhesitengeko lalela ngicela ngekho phambi ayikho into esayizama mina nawe ayikho into esayizama mina nawe buka ngizothini ukuthi ufuna ukuqamba amanga ufuna ukuqamba amanga wena wazi umthetho ngithanda ngithethe ngithanda lalela wena ngithethe ngithanda ngaze kutshela ukuthi mina kuliyeka nemali mfethu ngicela uyichaza le ngicela ukunabela baba lo sesilo
uzakhiphe lo 1.6 kahle kahle mase ngikhuluma lokho iqiniso ngoba uzakhiphe lo 1.6 athi khuleka ngizogcwatha lokho konke saseyiplana mina naye kodwa ngamtshela iqiniso ukuthi indoda ethembekile zalo yabo ngamtshela noma wengane manje obe ekhulumela nje uzothini masethu mina khona into esengayenza nawe ngize ngihlangane noma wengane zakho ngisho athiwa ngimficile bengizomtshela ukuthi wena ngihlangene nawe ngizomuyisela waseceleni kwayini ngoba ngihlangene naye vela ngizileke mina ngaze ngathandana nawe mfethu njengoba sisike njengoba uzwa nje senifake nezinto esingayizele kahle kahle la usisi cha uyanongisa lapho bafu uyanongisa lapho into thina ngoba nje iqiniso iyodwa nje antshela iqiniso ile mali esiyakho sisiphela imali kuphela kodwa ke njoba kuyimali kuphela mfowethu sasikhulumile ukuthi sizokhokhelana kanjani uma eyiqalela wakhuluma angithi uthe yena mina wena ke wangifonela angithi uthi wena wangifonela wakhuluma nami angithi wena uthi wangifonela wakhuluma nami angithi uthi wangifonela wakhuluma nami ungitshela ukuthi imali yami uzoletha kanjani nange qala ukuthi wangifonela wena yes angithi wena ubungangitholi wena efonini wangitholaphi ngoba wena angithi ubungangitholi wakhuluma nami nihamba nawe udade unakhuluma iqiniso ke manje ekuyilona udade lo siyakhuluma no asikhuluma ucathi ngikose sikhuluma angithi wena uthe wena ungithole efonini uthe wena ungithole mina efonini ukhuluma iqiniso ke manje awukhuluma iqiniso wathi mina imali yakhe ngiyibambe ngoba uzofuna imali yakhe uzoyithola kanjani imali yakhe ekhuluma lo dade lo wathi usethola umsebenzi ucela ngigcine imali akwazi ukusho lokho ngawuthola vele umsebenzi njengoba ngisho manje ukuthi nguthola umsebenzi angaze ngikutshele wena mina ngaze ngikhulume nawe ngitshele wena mina ukuthi ngithola mina kade ngikhuluma nawe ngitshela manje mina ukuthi sasikhulumisana nawe ayikho into enjalo mina ngisho manje indaba usethola umsebenzi ngikutshela manje wena awabamba amakhonza njengoba nawe uthi mina ungithole efonini ukuthi wena ungithole efonini udade wethu uthi umsebenzi wawuthola ngishilo mina ngitshela namhlanje kathi mina ngizofuna imali yami ngesathola ukuthi mina ngithole omunye umsebenzi wena usafuna imali yami awusafuna wamtshela ukuthi umsebenzi utholile angigcina kancane mali ngoba uyangithemba kanjani ngakuthetha 1.6 awusekho kumina awusekho kumina ngathi cwathelile ngoba vele mina nekhonto esasiplanile ukuthi siyenze vele sisishela manje sasongihlambalaza phambi kwabantu phambi kwalama-outlaw uthi ndoda ngikwazi ayikho into wena ungayijabulela lothi umuntu azofetha nento encane kwanjani yini yona leyo ingenaphi lonke lonke hayi ingenaphi yonke lonto ingenaphi mfethu ingenaphi 1.8 noma 1.6 yabo imali ku-statement yami ngase ngikhiphe ngibonise 1.6 mina mangase ngikhiphe ngendlela isiphebe fethu lesi ngeke ngikwazi ukwenza lokho 1.6 ngeke ngihlale emsebenzini walibele isikhomba ngo7 man cha ngithola isebenzi uthi ungijwayela noma ngabe kuthiwa ngikujwayelekini ngiyaxolisa bafethu ungihloniphi kodwa ufika namadoda engawazi ekhaya lo musa ungenayindoda awuhloniphi mina ngiwala ekhaya mfethu akona umusa angiyondoda la ekhaya mfethu usekhaya la angiyontombazana la ekhaya umjija wala umfana wala ekhaya kodwa umuntu angafezongihlomelela ekhaya yini ngashongo usahlane ngaphandle akwazi ukwenzeka lokho ngokuthi ngikhulumela yena manje ukhulumela yena mina ngenze njani mina wena uthi bambela ngiyacele ngaphandle khuluma njani mina ngenwe kithi ngenze njani mina ngizaba nenkulumo zami mina ngenwe kithi ngenze njani nonke mina engenwe ngenze njani akwazi ukwenza mina ngithele phansi manje sengifuna imali yami sengifuna nokuhamba ngifuna imali yami imali yakho ngiyakuza uyithole vele engahlali mina ingane ngizondlayo mina ingane ngizondlayo nginamali kwamanje ngiyacela uzothola isikhathi sami imali ngikhuluma into ekuyiyona imali ngingijwayele lokho umuntu ayizwanisa nayifebe yabo yile nto eyenzekayo kodwa nakubuye ngathi usayida nathi noma wethi uzwane nani mina ngizofuna imali yami angamsebenzi ukuthi uzwane ngathi uyasayida nalokho ngikhuluma into eyodwa ngikhuluma into eyodwa
ngigibala ku 1.6 eyothola ngasikhathi othola futhi angijaha ngizokujaha ngiyafuna akho malo uzothola uma uzowenza le ndlela owenza ngayo akho malo uzothola nakhona ngikwenzela umuso wemali basilapha awusayithola ngizongibusha mina ungazongijwayela kabi ungazongijwayela kabi wena ngakunqeda le ndoda yakho lizongibizwa ukuthi intombazane wena osho umthawu yena indoda manje wena la ekhaya mina intombazane la ekhaya mina wena uhlangene ngami nokho ayithi uthenga lento encane kanjani uzongibizwa ukuthi intombazane la ekhaya ngithenjani le ngitheni mina wephethu lalela la ngitheni mina mfethu ngenze njani mfethu intenzo ethini uma nizokhuluma nje ngoba niyahambisana umfundise sontweni ngiyalufundisa futhi angifuni ukufundisa nabo angisoze ngayenza loo nto mfethu cha indlela oshumayela ngayo la endlini yebo cha ngeke mfethu hlala phansi phela mina ngeke esayidini labo ugijimela ukunyuka lo moya kumina ngoba ngumuntu esifazane lalela-ke ayikho lo nenze izinto hlala phansi ima mfethu ilalela akekho umuntu owenza into ngoba mhlawumbe ethi kanjani la isimple into esizelela ukuthini ezakhesara maseke siyahamba siphume uzoyithola udade imali yakhe uzoyithola hayi manje anginayo imali uzomthetha uzoyithola ngizomfonela cha ungangifonela ngifuna sengifuna ukuchaza ngomdepositela uma uthi uyayifuna lo mali 1.61 akodwa awukho 1.8 uzothola imali yagcwaswa yimini u200 rand phela mina ngisazobuya ne-bank statement okay wefethu ke yasho ukuthi ngakufakela malini okay ngoba mhlambe mfethu inkinga ukwazi ukuthi uwona le mali ukuphuma makuwukuthi yahluleka ukumnika usisi imali yakhe manje kuzophoqa ukuthi kumele sambe na something yebo ke enjengani bafethu anginalutho ngiyabona anginalutho anginalutho uyazi naye anginalutho anginalutho uyabona khona ibona sayithatha nefoni sayithatha khona la ngizokwenza kanjani sothatha sobangizithatha endlini bese ngenze njani mina ngiphinde ngifuna ukubuyisana ngaphezulu ngikwazela ngoba imali ngibani isidini ngokwangikhombisa ke wangikhombisa mina ngizofika nabantu nje ukhombisa leyo mshini wangikhombisa mina bafethu nizenazi makhono ovelayo iwena lo makhono ohlelayo wena isizathu makhono okwenzakala la mina makhono ngehlelayo wena isizathu makhono okwenzakala makhono okwenzakala la ibandit wena wesigebengu wena nakungikhomba ngo7 shuthi mina mengiba nenkinga shuthi wena ikhombo 7 kanjani ngoba siyakhuluma nje manje akuso 7 ngibamisile mina angikaze ngiyenze lo angikaze ngiyenze lo akwenzeka into enye angaze ngenze into efanayo angaze ngiyenze lo nto vele ke namjike yakhulumela ekhulumela uyanginika imali yami noma siphuma uyahluleka uzonika imali yami noma nenzakho imali anginayo imali njengamanje ayikangeni imali nawe uyazi ukuthi ngiqhubeka ngakutshela ukuthi ngikhuba ngifuna ukuyimela manje obe amabhizinisi ami engahlangani ngizokwenza njani ngizokhokhela angayihambisa phela imali lapha ngoba imali ihambile bafu kahle kahle iyacwila lo mali usayithola fethu ngoba uyena lo ushake lokho kusho ngiyabona kusha manje mina ngikwazi imali yomuntu ihambile hambile ihambile imali umuntu uzowenza njani umfundo ohambayo angithi phela bafundi ngichaza ukuthi ngizomnikeza imali kanjani ngizomnikeza imali angabi nayo manje ngamthatha ngiyose umsebenzi lafana uzoyiqalela amabhizinisi enkathi kudilizwa abantu unika ifoni yakho umnika ibuko ngimnika ibuko kanjani mfethu ngibona ngani mina ngenze njani sahamba thina manje mina futhi nje ngifuna ukuhamba nje sengikhathele ukubala endlini ngiyadonsela mina la nayi le mshini imake sithi cha lalela sisa ayinto ezwenza angathathi into zama akwazi ngwana kwamba nabanamandla mfethu mfethu asilwe nawe sicela usiphi ibuko ngizokwenza njani zobona kanjani mina mfethu ngizokwenza kanjani uzobona uzenze njani lalela kanjani hayi nami ngithatha ifoni yami manje thatha nomtshini wala nje ngenze njani sibona ifoni uthi ngenze njani mfethu iyabiza lo foni ingaphekwa leyo mali ifoni ezokukhulumela futhi ayikabi ngenze njani buka mfethu usanusa nalophina ngenze njani iyabiza lo foni mfethu ngenze njani masethatha neyibuka into ebizayo zonke lezi Samsung hayi ingconywana sicela sibolekile iphini ngenze njani manje ngifuna ke ifoni yami ngizoyithola njani mase ngithole le mali ngizoxhuma kanjani nayo mfethu uzobona ngithi uzofuna ifoni yakho sokuthola ngesivalo
Wasangihlonipha lo muntu ekhaya, wasangihlonipha. Imake mfethu. Wasangihlonipha sifebe ekhaya, sangihlonipha. Nani nithule nina base kwenze lento kini. Ngwenze njani wena kwenze lento kini? Kufa umuntu nabantu. Cela ibuko. Sesithatha ibuko ke sesithathela ukuthi Ngeke kwazi kwenza lokho. Ngeke na iyabiza le phone. Iyabiza olala naye. Iyabiza le phone. Sasaqawuthola naye. Manje awantsheli wena ngantshela. Okay. Wangabatshelanga yonke lento. Ubatshela ngani? Awukhuluma ngani? Ayikho lo sephi ibuko. Njengoba usubhoda manje. Ayikho enjalo, ayikho enjalo. Ngengikwazi. Ubabhoda umlilo nje wamanga. Habe, cela ibuko. Akulungile mfana madoda mfana. Ngeke nje sidlale wena. Singadlala wena la. Hawu. Ngihamba nazo nje lezi zinto. Ngeke mina ngidlale yena. Asilwi. Hawu. Ngiyacela phela ngicela izibuko zami. Hayi lutho. Nithi ngibone kanjani siwenza kanjani? Ngicela izibuko zami, ngicela izibuko zami sisi. Ngicela izibuko zami, wenzani? Ngicela izibuko zami.